Pozdrav ovdje, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da snimite igricu Frapsom. Prvo što treba jeste da ga skinete, nemojte skidati s tog sajta što su vam objašnjavali u prvom klipu, nego idite na Pirate Bay i kucate samo Fraps i skinete onaj prvi što vam izađe. Ovdje u general da vam piše, stavite samo ovaj Fraps Windows Always on top i ovdje minimize to system tray only. To jedno možete staviti i snimat ćete. Ovdje FPS ništa ne radite osim ovdje, ukoliko želite da vam se oni brojevi FPS pojavljuju negdje, znači stavite u kom god uglu hoćete. Ja to isključujem. I tu ste već završili sve što vam treba. Sad ovo vas najviše zanima, ovdje birate u kojim će FPS-u da snimam. Znači ja to uvijek ovdje stavim i onda podesim koliko hoću. Ovdje birate da će da vam se pojaviti klipovi koje snimite, znači meni je to ovdje u klipovice git. Ovdje vam je koji ćete dugme da stisnete da Fraps krene da snimam. Znači ja mogu staviti koji god, moći ćete i vi. Sad ovdje ukoliko želite da se snima i zvuk, štiklirajte ovo. I ovo štiklirajte ukoliko želite da se čuje i vaš zvuk. I to je otprilike to što vas zanima, sad ću da vam pokažem kako to u stvari i radi. I evo nas, znači kao što vidite sve lepo radi. Kao što vidite meni se ne pojavljuju oni brojevi, ali vama će se sigurno pojavljivati ukoliko ih stavite, znači tamo u gornjem levom desnom ili donjem levom ili desnom uglu. Kao što vidite sve radi bez bugova. I ljudi, to je bilo to, dobra stvar, od juče je krenuo letnji raspust, tako da ćemo imati vremena da snimamo. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa i pozdrav.